suštinski problem ove države je pravosuđe. Policija zna jako dobar posao da odradi. Istraživačko novinarstvo, neke institucije, neke agencije. To sve na kraju dođe u pravosuđe i oni urade to što urade. Pa veliki mainstream mediji su ekonomski ucijenjeni. Dakle, ako bi počeli da se bave time, sve i da hoće, sve i da znaju, neki ne znaju, dakle, to je nemoguće naprosto jer oni žive od ekonomskog marketinga, od reklama. Veliki je politički utjecaj nad pravosuđem, znate. I znam pouzdano, ne mogu o tom pisati, ali mogu reći barem da postoje predmeti koji se svjesno čuvaju na dnu ladica, da postoje tužioci koji su svjesno nečiji ljudi. Dakle, to je takva bolesna manipulacija. Dakle, da su joj iz njene stranke ljudi, kolege i drugi političari, ambasadori govorili u stilu pisali Draga Benjamina, kako ćete to raditi, gdje ćete tuđe dijete, to nije način. Posrednik ili PR tog moćnika, ali znate šta, naš bi direktor volio da sjedne s vama na ručak, da kažemo, oprostite, s dužno poštovanje mi ne ručamo, ne jedemo, radimo svoj posao, imate pitanja, na njih možete odgovoriti, ako želite ili ne. I to je sve. Žrtvujete vlastitu sigurnost, davno ste izašli iz zone vlastitog konformizma, ne slikate vlastitu djecu, trpi vam porodica, trpite pritiske, prijetnje, zastrašivanja, dehumaniziranja na društvenim mrežama, tužbe, radite društveno jako koristan posao, često umjesto pravne države i na kraju vam doživite te stvari. Nekim kolegama meni je zadovoljstvo kada znam da se kiram onog koji misli da je nedodirljiv i da može raditi šta hoće. Dobrodošli u novu epizodu emisije. U programu ste s nama ovaj put novinar Almedin Šišić s kojim razgovaramo ovdje u Banja Luci. Možete li nas podsjetiti kako vas je život doveo ovdje u Banja Luku, u grad na Vrbasu? Znači, to je svjedočenje od prije već sada 15 godina. Ako budemo uspjeli od Svrake, znači, pa ništa naprosto, to se desilo 2010. godine kada sam spletom okolnosti, dakle, nešto prije toga radio sam s jednom divnom ekipom u okviru sedmičnog magazina Global. On je bio u okviru novinsko-izdavačke kuće Avaz, dakle, ali nije imao veze direktno sa Avazom, bio je kao our, zaseban. I radili smo 1-2 godine prilično dobar posao i prilično nezavistan, ako se tako može reći. I onda kad je došlo vrijeme, kad se to iz razloga u koji ne želim da ulazim ugaslo, a ja sam se, dakle, neznatno prije toga, nekad u julu te godine, oženio. Govorimo o 2010. To je bio neki oktobar te godine i onda mi je ponuđeno da radim kao novinar unutrašnje politike u Avazu, što ja nisam htio nikako da prihvatim, ili da preuzmem dopisništvo u Banja Luci, odakle mi je bila supruga. Eto, odlučio sam se za to drugo u tom trenutku, nije bilo nekih prevelikih opcija i tada sam, dakle, u oktobru 2010. godine došao ovdje, preselio se, doselio, u međuvremenu dobio 1, 2, 3, 4 dijete i eto, sada sam ovdje već 16. godina životom i poslom, tako reći. Vi ste dugo godina radili za različite medije, za različite firme. I kako ste na kraju uspjeli pronaći vlastiti put? Pa, tako da kažem, neskromno, to je bio prilično hrabar potez da se tamo nekad 2018. godine
odnosno 2017. na 18. Ukazala se prilika da osnujem sa sada već bivšim partnerom, da pokrenemo portal. Dobili smo mogućnost da apliciramo i dobijemo neki manji grant vezan za istraživačko i kritičko novinarstvo i tako je krenulo. Dakle, nekad recimo u martu, čini mi se 2018. godine, pokrenuli smo Inforadar, koji smo uspjeli za 4 do 5 godina da pozicioniramo prilično visoko na toj medijskoj sceni, hajmo reći nezavisnih istraživačkih portala s dignitetom. I onda sam morao sve to, opet kažem, spletom okolnosti da ostavim, da krenem opet s nule iz početka negdje u aprilu 2023. godine kada sam osnovao i pokrenuo Valter portal zajedno sa prvim saradnicima i dijelom većinom s ekipom koja je sa mnom radila i u okviru Inforadara. Da. A šta je nešto što vas vodi da radite taj Valter portal na način na koji ga radite? Šta ja mislim, teško je o tom pričati. Možemo reći neka vrsta još uvijek vjere u profesionalno, nezavisno, kritičko, istraživačko novinarstvo. Što se godinama koji su slijedile pokazalo kao da je to zaista tako, s obzirom na, hajmo tako da kažem, na povjerenje koje smo međuvremenu stekli u javnosti i zaista posebno ono na što sam posebno ponosan je da Valter portal nije ni Sarajevo centričan, ni Banja Luka centričan medij, već da gledamo, da se bavimo društvenim devijacijama, odnosno korupcijom u društvu, kriminalom i sve više ekoistraživačkim novinarstvom sa područja cijele Bosne i Hercegovine, odakle i dobijamo dosta dobrih informacija, dakle, od strane naših građana koji nam zaista vjeruju. Kažem, to je ta jedna stvar koja čovjeka drži dalje da istraje uprkos silnim problemima s kojima se mi susrećemo, pritiscima, prijetnjama, tužbama. Pa hajmo tako reći i egzistencijalnim nedaćama. Bili smo u februaru prošle godine na ivici gašenja kada je nova američka administracija donijela odluke o prestanku podrške demokratiji u svijetu, dakle od strane nekih agencija koje su tad još uvijek postojale. Dakle, mi nismo imali nikakav direktni angažman sa USAID-om, ali smo s nekim drugim organizacijama. Mi smo spletom okolnosti provodili tada 3 projekta, sva 3 sa američkim partnerima i to je priča za sebe, mislim, ja nemam nikakvih zastoja ni skrupula da bilo šta kažem na tu temu ako bude trebalo, ako to budete smatrali da je interesantno. Pa kako ste to na kraju preživjeli? Taj period prošle godine, da. Pa preživjeli smo, vjerovali ili ne, prevashodno zahvaljujući donacijama građana Bosne i Hercegovine. Mi smo tad dobili, dakle, donacije od naših ljudi, čitalaca iz cijele, dakle, ne samo Bosne i Hercegovine, iz Evrope, iz evropskih država, iz Amerike su nam uplaćivali da preživimo. Nakon što smo otvoreno rekli da smo u takvim problemima, jer mi živimo od podrške istraživačkom novinarstvu, ne želimo reklame, ne dopuštamo nikakav utjecaj na nas. Bavimo se takvim poslom kakvim se bavimo. Onda su ljudi u roku od 20 dana uplatili dovoljnu količinu, dovoljno novca da možemo s tim malim dijelom koji smo tada imali preživjeti 2 mjeseca. Taman koliko nam je bilo dovoljno da se prestrojimo. Opet kažem, s time smo
posebno ponosni jer nam je to zapravo bio pokazatelj da to što radimo zaista ljudi cijene, izrazito cijene. Jer ko bi danas dao svoj novac na lijepe oči bilo kome za bilo šta? A bile su neke informacije da Evropska unija preuzima tu ulogu finansiranja demokratije, kako vi kažete? Jako je teško, dakle, onoliko koliko sam ja upoznata, onako solidno sam upoznat, dakle, već decenijama, hajmo tako reći, američki sektor, američke nevladne organizacije su podržavale istraživačko i kritičko novinarstvo na Balkanu, a Evropljani su podržavali civilni sektor, odnosno demokratiju kroz kulturu sjećanja i potpuno neke druge stvari koje nisu direktno, nemaju baš direktne veze sa novinarstvom. I to je bio veliki problem kako da se taj dio prestroji. Europska unija je zaista učinila onoliko koliko je mogla. Dakle, postojali su neki emergency fondovi. Neko je uspio nešto da dobije, neko nije. I još uvijek je jako, jako teška situacija. Dakle, znam pouzdano. Potrebna je ogromna volja, ljubav, nepokolebljivost, vjera u to što radite, da i dalje gurate. Valter, portal je jedan od rijetkih nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini. Pa ljudi ne daju reći da je bilo koji medij nezavistan. Mi zaista, dakle, suštinski, mi jesmo nezavisni. Dakle, apsolutno nezavisimo od bilo koga, osim od podrške koju dobijemo kada apliciramo projektima. Dakle, projektima na poziv za podršku istraživačkom novinarstvu. Dakle, to vam je od 10 prilika 1 ili 2 prođete. I to je tako. Ako je to neka zavisnost, onda smo od toga zavisni. Isključivo od toga ni od čega drugog. Ni politički, ni ideološki, ni ekonomski. Jedan od razloga zašto mi ne želimo reklame je upravo to. Ne znam koliko još medija uopšte postoji na svijetu da nemaju reklame, da ih ne žele. Mi ih nemamo i ne želimo ih. Dakle, zašto ja da riskiram da zbog nekih 400, 500, 600 maraka mjesečno da naiđemo na neke nepravilnosti našeg oglašivača i da se ufatimo za glavu da kažemo šta sad? Ja i mi to sebi jednostavno ne želimo da dopustimo. I mi jesmo zaista nezavisni. Mi ne dopuštamo bilo kome i bilo čime da se utiče na nas. A to znaju neki koji su već pokušavali, vrlo dobro znaju. Imali ste pokušaj mita? Da. Pokušaj mita su do prije pola godine bili maltene ako ne na mjesečnom, onda na dvomjesečnom nivou, barem jedan ozbiljan pokušaj mita prema nama. I onda mi smo uzvraćali tako što smo pravili još kritičkije tekstove, što smo u tekstovima pisali, da smo s gnušanjem odbacivali takvu vrstu uticaja. Znate, nazovu vas kaže, znate šta, posrednik ili PR tog moćnika, ali znate šta, naš bi direktor volio da sjedne s vama na ručak, da kažemo, oprostite, s dužno poštovanje mi ne ručamo, ne jedemo, radimo svoj posao, imate pitanja, na njih možete odgovoriti, ako želite ili ne. I to je sve. Ne primamo nikakve darove, ni poklone. Imali smo pokušaja nekoliko puta da ljudi su nam nudili torte, samo da nam pošalju zbog nekih tekstova koji su njima bili jako bitni, obični građani. Sve smo odbijali. Tako da, eto, kasnije se to valjda pročuje, da se na nas ne može uticati ničim i onda ima pola godine niko više nije ni pokušavao da... Jednaka stvar je i sa tužbama. Prije smo imali mnogo tužbi više nego sada protiv nas. Vodimo inače 9-0. I ja sam svaku tužbu transparentno objavljivao ili kao statuse posebne ili u obliku tekstova. I onda su valjda vidjeli ljudi da im se to ne isplati. Mislim, isplati im se mala digresija. Danas su mnogo
popularne slap tužbe, ako znate šta su. Dakle, to su takozvane strateške službe protiv učešća javnosti. Dakle, njima faktički onaj koji te tuži, on zna unaprijed da će izgubiti tužbu, jer je to što ste uradili visoko profesionalno dokazano svim mogućim faktima, dokumentima, izjavama, ali on vas tuži da vas istrpljuje, da vas pritišće, da se ne možete baviti svojim poslom, da vas razvlači od Bihaća do Širokog Brijega i njemu nije nikakav problem na kraju platiti 3, 4, 5, 6 maraka troškova. Dakle, on kratkoročno izgubi, ali dugoročno dobije. Dugoročno dobije, pogotovo kod medija koji su malo manje nepokolebljivi i koji se zapitaju da li njima to treba, zašto im to treba. Tako da, velika je to priča. Skrenut ćemo malo sa teme. Želim da vas pitam, je li se to upravo događa aktivistima Karton revolucija? Da, slap tužbe su naročito danas usmjerene osim protiv novinara i protiv eko i drugih aktivista. Znate, nisu oni jedini, a jedni su od najprepoznatljivijih. I dakle, to su neke besmisleni procesi sa besmislenim tužbenim zahtjevima. Dakle, gdje često država, što je najžalosnije, stane na stranu tužitelja. Znate. I upravo, evo da koristim priliku da kažem, Walter Portal je upravo, mislim, ekskluzivno, ako je to ekskluzivno za nekoga. Jutros je u parlamentarnu proceduru federalnog parlamenta upućeni su naši anti-slap amandmani. Dakle, mi provodimo jedan projekat već oko godinu dana i sa jednom sjajnom ekipom novinara, nevladnih aktivista, pravnika, eksperata iz oblasti, utvrdili smo na kraju 3 amandmana na federalni zakon o zaštiti od klevete. To su suštinski anti-slap amandmani koji na jedan mnogo profesionalniji i pošteniji način štite profesionalni esnaf i profesiju od takvih vrste pritisaka. I jutros su ti amandmani javljeno je predani u protokol, upućeni u parlamentarnu proceduru i sad ćemo vidjeti kako će naši političari i šta će da uradi. To prvo ide na vladu, ministru pravde, federalnom koji mora da da saglasnost i onda to ide dalje. Vraća se ako vidjet ćemo šta će biti. Koliko su danas novinari uopšte zaštićeni da obavljaju svoj posao u našoj zemlji? Apsolutno nezaštićeni. Dakle, znate šta je najgore? Najgore je što javnost danas nema taj instinkt i to znanje i upućenost da razdvoji jasno profesionalne, etične novinare od ovih drugih. Znate, dovoljno vam je doći pod tekstove i pročitati komentare gdje vam kažu svi ste vi isti, ja bi vas macolom, javno, a vi žrtvujete vlastitu sigurnost. Davno ste izašli iz zone vlastitog konformizma. Ne slikate vlastitu djecu. Trpi vam porodica, trpite pritiske, prijetnje, zastrašivanja, dehumaniziranja na društvenim mrežama, tužbe. Radite društveno jako koristan posao, često umjesto pravne države i na kraju vam doživite te stvari. I zato vam kažem, samo oni najuporniji, najtvrdoglaviji ljudi kolege koji uživaju gledajući političke predstavnike korumpirane, kriminalizirane, kako se znoje. Jer oni jedino čega se boje u ovoj državi, boje se istraživačkog novinarstva. Ničeg se onih drugog ne boje. Ničeg drugog. A često se ušute 2-3 dana kao malo će se talasati, bolje šutiti, zaboravit će se. Znate, više i ne tuže. Mi bismo nekad voljeli da tuže, pa da dokažemo još na sudu to. Dakle, malo smo pobjegli s pitanja, ali toliko je širok pojas toga i Postoje
određena udruženja novinara? Vidite li njih kao neku zaštitu? Pa da, BiH novinari zaista, pogotovo posljednjih godina, aktivno rade u jednom trenutku su i oni dok nisu se našli u situaciji kao mediji, imali su fond za pravnu pomoć. Mi smo doslovno imali od njih pokrivene troškove za 2 tužbe koje smo dobili već prvostepeno. Jedna je od Mire Đakulije, bivšeg dugogodišnjeg direktora državnih carina, a druga je od Jelene Majstorović, koja je tu bila, koju sad sudi na sudu BiH. Bila je šefica grupe za sprečavanje krijumčarenja. Protiv njih smo imali klasične slab tužbe, dobili smo prvostepeno i od BiH novinara aplicirali smo za tu pravnu pomoć. Oni rade taj dio, još uvijek imaju, mislim, dio toga, ali danas su aktivno uključeni u zaštitu novinara kroz sve aktivnosti saopćenja za medije i druge vrste takvog aktivizma. Društvo novinara BiH opet radi neke druge stvari, oni radi drugu vrstu konekcije s novinarima. Oni imaju godišnje nagrade za novinare koje znače branši. Razumijete, ljudima znači ako se prepozna to kvalitet toga što radite. Ima i Umbrella, udruženje koje obuhvata, mislim, 12 ili 13 uglavnom istraživačkih portala, čiji je Inforadar član. Ja sam bio kao glavni urednik Inforadar, jedan od osnivača Umbrelle, sad nismo njihovi članovi. Uglavnom, kažem, postoje nekoliko udruženja, neka malo uspješnije, neka malo manje uspješno brane struku i esnaf, ali ne mogu oni puno učiniti. Dakle, država tu može mnogo više da učini. Kako gledate generalno na istraživačko novinarstvo danas u Bosni i Hercegovini? Pa to je vrlo teško pitanje. Ja bi mogao govoriti iz svoje perspektive, ali zaista mi je teško govoriti u ime kolega koji se bavi istim poslom. Dakle, ne mogu reći da je istraživačko novinarstvo jedino pravo novinarstvo, ali sigurno je najbeskompromisnije novinarstvo koje morate naprosto voljeti. Morate imati taj kod da biste se time bavili. Jer to su, da bi nastala jedna iole ozbiljnija istraživačka priča, nekad su vam potrebni i mjeseci. Mislim, ne nekad, gotovo uvijek su vam potrebni mjeseci. Nekad 2, nekad 3, nekad pola godine. I u toku tih mjeseci mnogo se ulaže. Dakle, novca, ljubavi, infrastrukture, vremena, ljudskih resursa. Znate, ljudi vide samo gotov proizvod. A šta stoji iza toga? Ja znam reći da je ova država, da se brine za da je pravna, ko zapišljiva boba. Postojao bi fond za podršku istraživačkom novinarstvu. Dakle, ljudi koji riskiraju puno toga u životu, koji se bave time, imali bi na taj način, hajmo reći, barem napola osiguranu egzistenciju, da ne moraju mjesečno ili dvomjesečno ili polugodišnje se brinuti dokad će šta će preživjeti. Međutim, držav nije u interesu, jer je država, odnosno oni koji je predstavljaju često, im je u interesu da to zato mi što više, da nas što više pritisnu, a ne da nam pomognu. A kako se vi osjećate kada uložite mnogo truda u istraživanje određenih tema i kada ih objavite skupa sa dokazima, nema nikakve pravne reakcije na njih? Ne znam, ja samo mogu nasmijati na to. Dakle, to vam je samo jedan od eklatantnih dokaza korupcije u pravosuđu. Dakle, častnim izuzecima.
ali veliki je politički utjecaj nad pravosuđem, znate. I znam pouzdano, ne mogu o tom pisati, ali mogu reći barem da postoje predmeti koji se svjesno čuvaju na dnu ladica, da postoje tužioci koji su svjesno nečiji ljudi, znate. I vi znate, unaprijed da od tog nema ništa, ali vi to uradite, javnost, građani ove zemlje mogu da pročitaju i da ocjene, da procjene. Znate, ova država uhapsi i pritvori onog jednog demobilisanog borca odnekle iz Krajine zbog naramka drva, a ovi što kradu milione, oni su hollywoodske zvijezde. Tako se tretiraju. Eto. To je naša država trenutno. Zašto je takvo stanje u našem pravosuđu? Pa zato što nikad do kraja nije suštinski izvršena reforma pravosuđa. Nikad. Ogroman novac je tu uložen. Zaista Amerikanci, pogotovo i Evropska unija, mislim i Japan. Ne mogu se sjetiti koliko je tu desetina, možda i stotina miliona uloženo za reformu pravosuđa. Jedno je vrijeme to funkcioniralo koliko toliko kako treba u vrijeme međunarodnih tužilaca, ako se sjećate, koji su radili u tužilaštvu BiH prevashodno. To je donekle funkcioniralo, ali čim su oni otišli, čim je politika stavila šapu na to, naša odmah je the end. Dakle, suštinski problem ove države je pravosuđe. Policija zna jako dobar posao da odradi. Istraživačko novinarstvo, neke institucije, neke agencije. To sve na kraju dođe u pravosuđe i oni urade to što urade. Dakle, ne znam šta se može desiti u ovoj državi, ali bez obračuna s korupcijom unutar pravosuđa za nas nema boljitka, za ovu državu i za društvo. Pa koja će onda ostati uloga istraživačkog novinarstva? Samo da obavijesti javnost? To vidovita Džemila ne može da... To niko ne može da predvidi. Koliko će šta, kako trajati. Znate, mnogi žive od danas do sutra. Bave se tim poslom jer duboko vjeruju u njega i jednostavno kažem, uvijek volim da ponovim nekim kolegama, meni je zadovoljstvo kada znam da se kiram onog koji misli da je nedodirljiv i da može raditi šta hoće i da sve može kupiti. Ne mogu sve kupiti. Uvijek će biti oni koji ne mogu kupiti. Tih i takvih se oni najviše boje. A šta će biti, kako će biti, to vjerujte da je vrlo teško jer je prilično je kompleksno stanje u državi kao takvoj na koju nasrču iznutra i svana a ovi bosanski političari su priča za sebe. To što oni rade i što ne rade duga priča. Ne bi sad o tom. Imali ste posljednji sukob u javnosti sa bivšom gradonačelnicom Sarajeva, Benjaminom Karić. Možete li nam reći šta je tu istina na kraju? Ona je spominjala vašu kćerku. Pa nema tu... Tu je istina vrlo jednostavna. Dakle, ja sam to nekoliko puta objašnjavao i prestao sam se da se bavim tom osobom o kojoj će se sve saznati. Vrlo brzo, prije ili kasnije. Dakle, nakon što je jedna mlada djevojka iz SDP-a zamijenila bivšeg gradonačelnika Abdullaha Skaku, mi svi koji nismo znali ko je šta je, činilo nam se kao jedno veliko osvježenje te neke opcije političke lijevo centra. Moja kćerkica je u to vrijeme imala 9 godina i vrlo je talentovana slikarka. U mjestu gdje ja živim ovdje na periferiji Banja Luke, to s čime se nabavi je jako skupo. Pokušavali smo dobiti neke stipendije, to je bilo nemoguće. Ja sam se tada, prije 2,5 godine, kad je tek došla, obratio porukom
predstavio se ko sam, šta sam, dakle kao otac, i pitao da li postoji li mogućnost da dobije od grada Sarajeva kao nadareno dijete. Napravio sam samo jednu grešku, što sam negdje stavio, možete li vi nešto u tom smislu. Razumijete, dakle, ništa nisam tražio, što ne bi tražio bilo koji otac, mogućnost stipendiranja svog djeteta, nek vide njene radove. Da bi 2,5 godine nakon toga, kad smo shvatili o kakvom se populisti radi, šta i kako radi, kad smo vidjeli kome dodjeljuje neke plakete, kakve radikalne elemente prima, čime se i kako bavi, mi smo počeli o tom da pišemo. Napisali smo desetine, prvo u Inforadaru gdje sam tad radio, pa onda u Valteru, desetine tekstova, kritički manje i više o tome. Da bi tek, nakon što smo otkrili da je u tajnosti, u tajnosti, niko nije znao, to bi ostala tajna da, hajmo reći da ja to nisam otkrio, kupila stan u centru Sarajeva po bagatelnoj cijeni, da bi tek tada manipulativno i bolesno postavila našu tadašnju komunikaciju od prije 2,5 godine, kao da se to sad desilo. Da ona meni nije htjela da izađe susret i da sam ja protiv nje napisao taj tekst. Da li me razumijete? Kakva je to bolesna manipulacija? Moje dijete 2 puta targetirala. I moja kćerkica je nakon toga dobila ozbiljne prijetnje silovanjem na Twitteru. I policija je završila svoje, sad okružno tužilaštvo Banja Luka vodi taj slučaj još uvijek. Dakle, taj slučaj je otvoren u okružnom tužilaštvu Banja Luka. Bivša gradonačelnica je direktno odgovorna za to, jer je moje maloljetno dijete targetirala. I ja pripremam tužbu privatnu protiv nje zbog toga. Samo moram da vidim kad, s kim i kako. Veliki dio javnosti prema društvenim mrežama vidio sam da je bilo na vašoj strani. Pa, mislim, svako ko iole poznaje moj rad i moj karakter i moju porodicu i ono što sam ja ostavio za sebe, vjerovatno, a i oni koji ne poznaju mogli su da vide iz priloženih dokaza i dokumenata o čemu se radi. Dakle, to je takva bolesna manipulacija. Dakle, da su joj iz njene stranke ljudi, kolege i drugi političari, ambasadori govorili u stilu pisali Draga Benjamina, kako ćete to raditi, gdje ćete tuđe dijete, to nije način. Dakle, mogla je bilo šta da uradi. Mogla je da, tek me kasnije tužila u klasičnom postupku, jer sada je u neću o tom da pričam, kad sve završi, onda ćemo objaviti tekst o tome. Mogla je bilo šta da radi, ali nije htjela, nego je pokušala da iskoristi moje dijete u obračunu sa mnom. Mislila je da će time zaustaviti sa istraživanjem njenog rada. A puno toga je ostavila iza sebe. Tek će naredne godine i neke istrage pokazati. Šta i kako i koliko. A zašto ste se bavili uopšte njenim angažmanom? Zašto se ne bi bavio, otkrio? Dakle, bilo ko. Nema zaštićenih. Dakle, prvo su... A pitam to iz razloga što vi jedan od rijetkih koji se time bavio. Pa zato što su svi isti meni. Razumijete? U poslu kojim se bavim. Dakle, prvo su SDA-DF elementi, mediji, njihovi spin doktori, botovi, 2-3 godine tvrdili da sam ja trojkin ili ne znam kako novinar ili ono, dakle, potpuno neutemeljeno, bez ikakvih dokaza, bez ikakvog smisla. I sada su im svima upitnici za glave kako to ja sada pišem kritički o ljudima iz SDP-a i NIP-a i čak i naše stranke, nije čak, nego je bilo tu i naše, samo što su oni, po mom skromnom mišljenju, najmanje u tome, najmanje su umiješani u te neke neprimjerene radnje. Dakle, da se razumijemo,
I trojka je mogla puno više da uradi u svom mandatu i bilo je tu i tragova i korupcije, i nepotizma i klijentelizma, ali trebalo bi desetine godina da naprave štetu kako su napravili ovi prije njih. To je moje skromno mišljenje. Da ne pobjegnemo s teme, dakle, nema nedodirljivih. Nema nedodirljivih, dakle, ono što nađemo, dakle, to je naša misija. To je naša misija da javnost obavijestimo, informišemo o kriminalu, korupciji i svim društvenim devijacijama. To je naš posao. Dakle, mi ga profesionalno tretiramo i tako ga radimo. A kako gledate na to da veliki mainstream mediji ne žele da rade takve stvari? Pa veliki mainstream mediji su ekonomski ucijenjeni. Dakle, ako bi počeli da se bave time, sve i da hoće, sve i da znaju, neki znaju, neki ne znaju, dakle, to je nemoguće naprosto jer oni žive od ekonomskog marketinga, od reklama, između ostalog. I naravno od nekih fondova podrške takvim medijima kroz budžete. I to su dva razloga osnovna, vrlo jednostavno. A kako vidite danas Banja Luku i Sarajevo? Znate šta, ja se smatram vrlo umjerenim, kad govorim o sebi kao čovjeku, vrlo umjerenim, realnim čovjekom. Dakle, ovdje sam upoznao neke zaista divne ljude. Zaista. U Banja Luci, mjesto gdje stanujem, jako finih ljudi ima koji su tu rođeni, žive i koji baš su fini ljudi. Međutim, ima i budala, naravno, koji saraju. Problem sa Banja Lukom i sa ovim identitetom je što je sistem polufašistički. Dakle, problem je u obrazovanju, čemu uče djecu u školama, šta su djeca primorana da uči. Znate, pogotovo manjinska djeca. I u Sarajevu je to problem, ali nije ovoliki. I u Mostaru, naravno. Ja sam ovdje dovoljno dugo godina da mogu biti objektivan i dati svoje mišljenje. Znate, Banja Luka je jako lijep grad ako se promatra kroz njenu ljepotu, a ne kroz ideologiju, politiku i ono što pokušavaju od nje da naprave, recimo i sadašnji gradonačelnik koji je jednak populista ko što je bila Benjamina Karć. Dakle, to je potpuno taj isti mentalni sklop. Ali znate šta, želio bih to isto otvoreno da kažem. Sada prilikom posljednjih pobjeda naše fudbalske reprezentacije i u Banja Luci, u mjestu gdje živim, dakle, primijetio sam otopljavanje, primijetio sam da djeca počinju da vole naše najbolje fudbalere, da im se naša reprezentacija približava. Dakle, kroz ono što ja uvijek kažem, svijet voli pobjednike. Kad si dobar i kad si šampion, onda ti svi prilaze. A kad ne valjaš, niko neće da te pogleda. Tako je u životu. Moja kćerkica srednja koja trenira odbojku, neki dan je bila na sekciji. Ja imam dres, između ostalog, inače sam kolekcioner sportskih dresova, imam možda 40-50 originalnih dresova. Otišla je sa dresom Esmira Bajrektarevića na odbojku i sve one djevojčice, to je uzrast 12-13 godina, su je pitale gdje je kupila. Jer ih to zanima. Znate, i to su neke stvari koje može samo loša politika da pokvari i pokušava. Kad bi se malo sklonili u stranu, samo malo. Vjerujte da bi za 4-5 godina mnogo toga bilo normalnije. Mogu da kažem da bi se sve... Mnogo bi toga bilo bolje i normalnije. Dakle, jer mnogo ljudi se bavi biznisom, komuniciraju između gradova, dakle, rade ljudi biznis, ne zanima i ništa drugo. Onda ljudi iz zdravstva isto tako. Znam nekoliko sjajnih doktora odavde, stomatologa, koji svaki čas u Sarajevu imaju prijatelje i koji se gnušaju ove politike ovdje. Znate,
mnogo komuniciram s ljudima da mogu dati vrlo objektivno i precizno mišljenje o tome. Koliko su daleko zapravo Banja Luka i Sarajevo danas? Još uvijek su, nažalost, prilično daleko. Jer ovo o čemu ja pričam, to su one manjinske snage kojima sam uvijek po defaultu i po mentalnom sklopu pripadao u životu. Još uvijek su jako daleke, ali kažem da upravo ove stvari prevashodno u sportu čine mnogo više na zbližavanju nego što može bilo ko da učini. Ovaj dolazak Novaka Đokovića u Zenicu i njegovo prijateljstvo sa Džekom još se desilo i učinilo više na zbližavanju, da kažem tako, dva naroda, odnosno ove naše djece koja ne razumiju neke stvari, koji su indoktrinirani zlom, više su učinili nego ne znam šta. Bilo kakve priče, ambasadori, ne znam, političke platforme. Samo sport zdravi, uspjeh i šampioni mogu da zbliže i gradove i da nekako, ne mogu reći da ujedine državu, ali da približi nas jedni drugima. Kako znam, vi ste veliki navijač Željezničara. A ne možemo reći da je na našim stadionima neka divna situacija. Ma da, naravno, ali znate, to vam je filozofija masa. I ja uvijek kažem, teško je zamjeriti, ako ćemo biti brutalno iskreni, ako ste ikad bili na stadionu, ako ste ikad bili u masi, kad ona jedan nešto počne da navija, ma koliko bilo rigidno, bolesno, ludo, vi se priključujete toj masi. Razumijete? Dakle, ja toliko te navijačke ispade ne promatram tragično ukoliko klubovi imaju kontrolu nad njima i ukoliko Fudbalski savez reaguje kako, nažalost, ne reaguje. Dakle, na našim stadionima se dešavaju na terenima, odnosno na tribinama, mnogo su veći problem ti nacionalistički izgredi i podrška ratnim zločincima. To je problem. A samo navijanje i te međusobne uvrede i ovo, to je sastavni folklor svih navijačkih grupa u svijetu, znate. Nad tim postoji kontrola, a nad ovim ne postoji ako se pusti, ko što se pustilo. Kao da niko ne radi na tome da se to zaustavi, glorifikacija ratnih zločinaca. Pa vjerovatno je nekom i u interesu da se to ne zaustavi. Znate, vjerovatno je nekom u interesu da se to ne zaustavi. S jedne strane vidite da se ulaže u neku infrastrukturu, da se nešto pomaže u obnovu travnjaka, tako neke slične stvari. Međutim, osnovne stvari tu ne funkcioniraju zato što bojim se da još uvijek politika ima odlučujuću riječ i u kontroli našeg vrhunskog sporta. Dakle, barem na klubskom nivou, barem u okviru klubova, a boga mi i na pojedince u reprezentaciji. To je posebna priča, sada da ne napravimo digresiju veliku. Da ne napustimo ovu temu sporta, obzirom da ste vi u Banja Luci ovdje, kako gledate na protekli mandat, kako kažu, Dodikovog sestrića Vice Zeljkovića? Mnogi su ga kritikovali, omalovažavali, ali mi na kraju s njim idemo po drugi put na svjetsko prvenstvo. Znate šta, teško je tu dati realnu procjenu čija je to zasluga. Znate, ja bi se vratio na 2014. godinu, znam da će mi mnogi to zamjeriti, ali ja to pričam i otvoreno. Dakle, niz je dokaza tome. Dakle, ona generacija sa Džekom Misimovićem, Pjanićem, Lulućem, Spahićem je jedna od prvih generacija koja je odvela svog trenera na svjetsko prvenstvo. Dakle, Pape Sušić je vjerovatno, ako gledamo znanje, najveći fudbaler svih vremena naš. Iako je Džeko najuspješniji.
ali njegovo trenersko znanje je tanko ostava. Jer da je bilo šta znao o tome, nešto bi valjda uradio nakon 2014. godine. Valjda bi se etablirao negdje kao trener. I tad se vidjelo da dakle, neke njegove postavke taktičke su bile. Srećom, Čiro je ostavio kostu reprezentacije, dobar i imali smo igrače koji su. Nešto slično možda se desilo i ovaj put. Dakle, ogroman posao, nemjerljive zasluge, najveći ima Emir Spahić, direktor reprezentacije, koji je regrutovao našu talentovanu djecu u svijetu. Ima autoritet i vjeruju mu i pokazalo se to već. Dakle, niko ovo realno nije očekivao. Ja sam bio, moram da priznam otvoreno, jedan od kritičara Sergeja Barbareza, jer nisam uvjerovao kao nizu trenera prije njega. Dakle, ja sam veliki željovac, veliki, bolesni, ali Meša Baždarević je nikakav selektor. Isto kao Hadžibegić, kao Prosinečki, kao svi ti veliki igrači koji su prodeflovali reprezentacijom, niko ništa. Ko bi onda vjerovao isto tako velikom slavnom fudbaleru koji je došao bez dana radnog staža, koji je prije toga se profesionalno bavio kockom. Dakle, bio sam među onima koji su ga kritikovali. Međutim, sada moram otvoreno da kažem, reprezentacija otišla na svjetsko prvenstvo. Čije su zasluge tu? To je najmanje bitno. Dakle, ja vjerujem Spahićeve najviše, ali naravno i stručnog štaba i samih igrača. Kolike su, da se vratimo na početak, kolike su zasluge Vice Zeljkovića? Ja mislim da su njegove zasluge utolike zato što je on predsjednik Nogometnog saveza, tu je sad kakav je. Da je bilo ko drugi bio tu, vjerovatno bi bilo isto. Vice Zeljković treba prvo da raščisti sa ovom mafijom unutar saveza, unutar sudijske organizacije. Dakle, da stvori regularne uslove za domaću ligu, da se toliko ne favorizuju Borac i Zrinski, koji realno imaju dobre ekipe, bez danjeg. To nije sporno. Govorimo o svim onim situacijama kad je prevaga. Kad su prevage ili kad treba da se malo zašilji. Uvijek će šiljalo biti za njih. Neće nikad ni za Željnu, ni za Sarajevo, ni za ove Velež i tako dalje. Znači, počet ću ga cijeniti ako to uradi i kad se to desi. A ovo sve, da ste vi bili na čelu saveza, ali ja isto bi bilo. Šta je on to uradio? Mislim, doveo je Barbareza, možda čak očekujući da ćemo još niže potonti ko što smo bili, 7-0 Njemačka, ne mogu se više sjetiti šta je ono bilo. Katastrofa u najavi. Ali onda, dakle, mi prvi put, ovaj roster ima 4 world class talenta od nezavisnosti naše države. Prvi put u jednom rosteru imamo 4 svjetska talenta. Dakle, mogu da je nabrojim, to su Amar Dedić, koji je još uvijek mlad, koji na svojoj poziciji jedan nevjerovatan igrač, nevjerovatne eksplozivnosti, brzine, prodornosti i uopšte ne čudi što je jako za njega zainteresovan Manchester City. I sad ova trojka, Tarik Muharemović, Esmir Berektarević i pogotovo mali Kerim Alajbegović, koji je legitimni nasljednik Edina Džeke. Ne govorim po poziciji koji igra, nego po važnosti za jedan tim. Dečko koji je 18 godina, koji je već pokazao kakav šampionski kod ima, kakav mentalni sklop. Riješio je 2 utakmice. Dakle, i ovaj roster je upravo onaj koji je 4 utakmice gubio 0-1. Sve 4 utakmice se vratio. Da i sad ne nabrojimo, dakle, počevši od Rumunije, Kući, pa uključujući Vels Italiju, ne mogu se sjetiti koja je ono 4. sad utakmica bila, ali uglavnom pokazali su da imaju taj šampionski kod, odnosno da ne paniče i da rastu iz utakmice u utakmicu.
da se mogu vraćati iz najsloženijih situacija. Pogotovo ako uspijemo dovesti ove mlade momke koji rastu po dijaspori, da ih sad ne nabrajam, ako od ovih 7-8 uspijemo dovesti 4-5 i da od tih 4-5 trojica izrastu u seniorske velike igrače, mi ćemo za 4-5 godina biti top 10 reprezentacije u Evropi. Vjerujte mi na riječ. Da se vratimo na moment na politiku. Kako gledate na to, pošto smo uveli kao u izbornoj kampanji, da se sada izborna kampanja počinje graditi na uspjehu naše reprezentacije? Ma dobro, to je klasika, dakle, s onim smiješnim snimkom Željka Komšića, eto, nazvao Barbariza, dao nešto. Mi smo navikli na taj komšičizam i na ostali, nije on jedini, naravno. Pa šta ćete drugo očekivati od naših političara? Šta ćete drugo očekivati? Evo, jel se sjećate bazena u Mostaru za Lanu Pudar i slikanja? I postoji li bazen u Mostaru? Slikao se Fadil Noval svojevremeno sa bagerom i ovi tamo nešto ovo, početak kraj priče. To su naši političari. Dakle, ja vjerujem da građani više nisu toliko naivni. Dakle, kakve oni imaju veze s uspjehom reprezentacije? Kakve veze imaju? Nikakve. Apsolutno nikakve. Tako da to je priča za laku noć. Ne vjerujem da će im to pit vode. Na kraju je i Lana Pudar napustila našu zemlju. Pa ta draga i super talentovana djevojčica je otišla u Ameriku, ja mislim Virginia University, koji ima najbolji plivački program gdje se rađaju šampioni. Naravno da će otići, ali će nastupati pod zastavom BiH, a već su naši dežurni patrioti. Dakle, grozno je šta sam pročitao. To smo mi, znate. To smo mi, ali to je opet priča za sebe da ne dužimo, već smo, mislim da smo se ispričali previše. Pa jesmo, ali kada govorimo o Lani Pudar, to je isto talentovana mlada djevojka kao i vaša kćerka, koje od ove države, nažalost, ne dobijaju adekvatnu podršku. A dobro, to su teško. Mislim, Lana Pudar je, kako da kažem, svjetski talent i to su stvari neuporedive. Mislim, skromno ću reći, iako je moja kćerkica za svoje godine vrhunska slikarka i njeni radovi postoje na Facebooku pod njenim imenom, prezimom Asja Šiščart. Ali to su stvari neuporedive, znate. Država ništa ne radi za svoje najbolje sportaše, već sponzori. I Lana Pudar i sada Elvedina Muzaferija uspijevaju nešto, zahvaljujući sponzorima. Nešto malo dobiju od države. Za Elvedinu Muzaferiju je sad bio problem, hoće li uopšte dobiti sredstva prije ove svjetskog prvenstva i sezone za pripreme. Ja znam šta je, dakle, ja sam dugo kao mlad skijao i gore u SSK Sarajevskom smučarskom klubu i znam šta znači ulaganje u skijanje, koliko tu novca treba. Dakle, za sva putovanja, za sve trenažne treninge, za opremu, za hotele, za hranu, za prijevoz. Znate, to su veliki novci. Država, kako će od silnih Audija i Tuarega, znate, od voznih parkova, kad će stići? Nemoguće. A moram vas još pitati za perspektivu našeg novinarstva. Gdje smo danas? Mnogi doživljavaju naše novinarstvo kao da je propalo, da to više nije kao prije 20 godina, kamoli za vrijeme onog sistema. Ja mislim da sam nešto već na tu temu i rekao. Dakle, jako je teško predvidjeti kretanja, ali činjenica je da je novinarstvo u Bosni i Hercegovini kao u čitavom regionu u jako teškoj situaciji. Dakle, govorim o
ovom beskompromisnom novinarstvu koji se bavi istraživanjem, kritikom, analizom, dakle, etičnim novinarstvom. Dakle, eto, mi imamo tu sreću da smo uspjeli dobiti GTI certifikat Reportera bez granica. To je certifikat inicijative novinarskog povjerenja koji definiše etičke standarde u novinarstvu i međunarodne standarde pouzdanosti. To ima Centar za istraživačko novinarstvo i mi u Bosni i Hercegovini. Znači, neko ko otvori na Tajlandu naš portal vidi to, zna da smo pouzdan medij, da nam se može vjerovati. To je jako puno svega je trebalo da to dobijemo. Dakle, prije svega kvaliteta i takve vrste novinarstva. Kada govorimo o toj vrsti novinarstva, perspektiva je vrlo neizvjesna. A novinarstvo kao takvo, kao prezentersko novinarstvo, kao TV novinarstvo, kao PR novinarstvo će uvijek biti u zavisnosti koliko ko bude imao novca da plati nešto. Ono će uvijek postojati, ali ja uz dužno poštovanje prema kolegama koji su odlučili se baviti takvim novinarstvom, ja takvo novinarstvo ne tretiram kao novinarstvo, nego kao prezenterstvo. Razumijete? Zna se što je pravo novinarstvo. Dakle, ono što je, dok nije se razbolio, bio, jako ga cijenim, Senad Avdić. Jedan od naših najboljih, najupućenijih novinara koji nije se ustezao nikad napisati o bilo kome, bilo šta. Dakle, samo kroz kolumne svoje. Dakle, nije mu trebalo ništa drugo. Tako da, mislim da ne postoji osoba koja vam može dati neku tačnu procjenu, može samo pogađati, nagađati. Vidjet ćemo već kroz 2-3 godine, znate. Jer da se pita naše države i naše institucija, ovo novinarstvo za koje se ja zalažem, davno umrlo. A šta ga još održava u životu? Podržavaju ga, dakle, podrška međunarodne zajednice, odnosno nevladnih organizacija i drugi koji partnerski podržavaju istraživačko i kritičko novinarstvo kroz projekte, ono o čemu sam govorio. Dakle, oni imaju određeni fond iz budžeta Evropske unije ili bilo koji drugi budžeta koji, dakle, imaju fond i onda raspisuju pozive za to. Vi sada bavite se time, imate tu mogućnost da se takmičite. Napišete projekat, što želite provodite i pošaljete projekat. I u startu vam je šansa 10% da prođete. Znate, kažem, evo mi, ne samo mi, većina ljudi, medija koji se bave ovakvim novinarstvom, dakle, mogu računati na 1 do 2 projekta od 10 koji pošalju da će im možda proći. Jako je teško i neizvjesno. Jako teško. A ovi naši, šta da vam kažem, neki, ne bi sad da iznosim imena, počevši od gradonačelnice Karči, ona je podržavala neke medije da pišu hvalospjeve o fasadama i tako neke institucije imaju fondove uvijek da podrže takvo novinarstvo. Ko na to pristane, onda je u dužničkom ropstvu. Koja je najveća cijena koju plaćate zbog vašeg rada? Neizvjesnost. Neizvjesnost i ponekad se pitam, ozbiljno zapitam za sigurnost vlastite porodice. Dakle, ne svoju. To je najveća cijena. A najbolja cijena je zadovoljstvo i miran san. Znate, ja kad legnem nemam nikakvih, ja spavam kao beba, nemam ništa što me mori, nikakvih oraha u džepu s te strane. Mada često imam brige koje se tiču samog opstanka organizacije i nekih problema koje čovjek u hodu rješava. A zapitate li se ikad čemu ovo, zbog čega ovo, vrijedi li ovo? Ma ne zapitam, iskreno ne. Ne zapitam. Neko mora raditi
Znate, i ovaj posao, to je, ne mogu reći da je to moja životna misija, možda i jest, ali jednostavno ja sam taj i mi koji radimo, mi smo ti, bavimo se tim poslom. I radit ću ga dok bude mogao, znate, dok bude mogao. Ne kažem da mi jednog dana neće, ja ako budem prestao baviti ovim poslom, da se neću baviti uopšte novinarstvom, dakle, onda ću baviti se ratarstvom ili nečim drugim, jer ja imam baštu kod kuće, ja volim, uzgajam povrće i brinem se o njemu i imam dobar urod svake godine. To mene mentalno i psihički odmara. Tako da, iskreno ne pitam se, ali onako čovjek u tom kontekstu živi stihijski, mislim. Ne radi posao stihijski, ali živi stihijski u neizvjesnosti šta će biti za pola godine, za godinu, za dvije, za tri. Kad bi razbio glavu o tome, ne bi mogu uopšte da radim posao. Gospodine Šišiću, hvala vam na ovom razgovoru i do skore prilike. Hvala i vama, vidimo se.